Dudon mi nulepa ulenaw Paul kan thau tha chiao mo chin in fuin nan kut kan laukai tuizing thong ni kulhuan li November nilai kwa zinga chun mindat copy ni tlak lam peng ni in Paul SAC in an urlala MNDAA hruaitu China in an kai la shu isin dung sip dinga an nor kan belewa khwal tlong moto bom an puai mi panga an thi mi pahra riam ma an nga phe khung ral tlan kem bom an thak lala sakai pengi wanjam bom thak ruanga naw hak telin mi parukin riam an tuar pakhu ko airport SAC le min mui bom thian fai tu SAC ral ka Paul dawan tongi officer pakhat athi tile chin fighter slide John Muakin atong pi round ni naka nak awin ane ti thu thang Paul kanun phuang ding mindat copy ni tlak nak lam peng ni in Paul SAC an urlala chinram kul mindat copy ni tlak nak lam peng ni in Paul chu November nilai riat sim lama SAC an urbet lala tia thayasi pe thayok nak thitha thailo ruanga in kang zat chek chi chu thayasir hi lawi miti mutu pakhat chun hitina sim lamisin akang thok kanbun zau dana chun peng ni veng rong si nalang an kang tam non dinga azum khalaya nit khon li thon a hlaw loading tia arel hi veng rong hi khalaya nit khon li in tum nga an urnak asithang tia thesi mizan sun November nilai sari ni khala pengthum vengi in Paul chu SAC anak urkang da MNDAA hruaitu China in an kai la shui si dung sip dingin an nor China rami thleng kukan ralkap MNDAA hruaitu phong ta chuen chu China thunei tu Polin an kai hrengi la shu copy sin MNDAA dung sip dinga an nor tia MNDAA thoi nai vai mi pakhatin arel October tha zarne tabika China rami ramleng tlang boy Asia Affairs palai Mr. Tenshi Jointon Antonok Tuma anak kai hreng chi apa phongcha sini hotela erbetin la shu copy si MNDAA dungsip saldingi nornaka an kai tang 1027 operation tum thong ni kulhon li August ni thum ni akhan MNDAA hin SACE North East Command Headquarters nak la shu copy hi anak lak miasi MNDAA hruaitu phong ta chuen vek thauin August ni kulhon saria khan China ram palai hleiche simi Mr. Teng Shin Chuen wa hruaitu UWSP party vice president John Lai chau to armed khal China ram yunana hruain MNDAA dung sip terding in le MNDAA control ram sunga a in CY nim khatha tidai milai lut le suak phit dinga arak norda phone MNDAA in la shu an kut sungi an ret hi chu an pom thailo thu le hi thil hin China Myanmar rol pi thatok nak asiat ter thu wa how to pai ne na chun an raksim chu ronga MNDAA control ram sungi lut ding dat si diesel si vai le in phurlu nak ram ri chu anak phi sak phone wa I an kil khoi nak ram paltlangi thil ri lut ding chu phit chat dinga an nor long silawin anma China palik rauri khal ram riget pola an radiu ti si 1027 operation nuin China Myanmar ramri sumdon nak get luka simi chinshui ho laukai chuko pansaing mungku tipol khopi pakwa chu MNDAA in ankut noya anak red theisi kan belua khwal tlong moto bom an poi mi panga an thi mi pathain riamma an nga sakai ram then kan belu peng thanglam shuibu mitna biuha lamjin pia SAC ral kapin khwal tlong vai wak moto pakhat bomin anak poi phungki pakhat le mi pa pani nu naw pakhat an thi khwal tlong vai wak mi pathain riamma an nga tia thesi zikong chini to na khol kiangi bukhwar SAC le piusothi polin drone in bom anak thak mi si moto pani an siati mina pol hi mun hima siwai tom hlom nak an dong re raw tia thesi kan bilu pengle chun hla peng sunga hin SAC le piusothi polin operation toin mipi an thati inan urre raw tluna tol sungmi zal somthum khal an kai zawi wanjamin ninhi sunga bom anak thak ruanga in kwa an kang ziam thlui tol sungmi pakhat khal arak thida
kung ral tlan kem boman thak lala sian ram thang lam phe kung peng lai khwai Bangkok ral tlan kem chu November ni lei riat nia SAC in vanzamin boman thaki nunaw pakhatin riamanga tia karen ni interim council secretary tuan lai u bangyain arel alani an thak nak bang Christian biak in umnaka an thak lala khai kiang kap long an run bat tu tiangi kan thei ban china chun nunaw pakhat an to mo tia kan thei tin arel an thak mi bom hi pon zanga le pon zathum bom an si aza ten panga an thak biak in le akiang kapi indang khal an siat tia theiasi raltlan zatlun umnak hi raltlan kem hi September ninga nia SAC in vanzamin bomanak thak da thawthawi naw hak telin mi pakwa an thi hlaya mi kul khrongin riam ma nazet an nga si thongni kulhluan li kum January si October tiang thlarhasunga SAC vanzam bom thak ruanga hin rampum huapa mipi zangale somli nakimal law an thi tia ramkhel thong tlabom tu pol komasimi AAPP chun November niruk nia thuan rakswa sagain pengi vanzam bom thak ruanga naw hak telin mi parokin riaman tuar sagain ramchen sagain peng iyauri tiva pikapi letpan to khwa chu November nilai sri ni simlama SAC in vanzamin boman thak ruanga naw hak kum hlei khat mi telin mi pi paruk riaman tuar tia thayasi riam tuar pol chu kum hlei khat mi ma chit phu khet kum som thum pangami ma khinsan kum som nga pangami do tengi kum som nga paruk mi do mumu mi kum som li pariat mi u zo wi ya le kum som ruk pangami u maw min ti polansi kaok nak riai lawi hiti vanzami bom an rathak ruanga milai atwa molong silawin in pakhat khal akangi indang pani khal an siat tia thayasi pakhuku airport SAC le min mui bom thian fai tu SAC pol dawan tongi officer pakhat athi magoi ram then pakhuku airport SAC ral ka pol chu ral thuam pin ka antong tia shuingya mi PDF tuan vau nei tu pakhatin arel November nilai nga zinga khan pakhuku airport duty SAC ral ka pol chu mipiral ka pin nga yamama pukpi muthum le rocket parhain an kap tia thayasi SAC ral ka pol umnak kianga avatlai thilhau le riam tuaran umnan azat chekchi nemhet athei lautia anrel pakhau ko peng pa a pha yi zaju tap paunsu dong tuini miang let na chi maha me ephoi le shuingya mi PDF ti poli malak khom nak si chuilaya sakai ram chen min mu peng mong yuale mandali karlak lamjin para moto pakhat thon bom thian fighting a fe re raumi SAC ral kap pol chu ala kapa khwa ni solam kuku rule an thlen fanga mipiral kapin kudir bom anrak poi ral boy pakhat athi tia BLDF tuan vau nei tuin arel chun jinglam nazi pariata min mu khopi sin myangzin pialir fe SAC ral kap moto pakhat khal bom anrak po thau tia thayasi moto thoi ra fe pol kan rak po akhan ral boy pakhat chu athi to momi dang chu kan thei fiang lo athi tu ral boy chu min muwa an vui tia kan thei tia BLDF angya maintat phoi tuan vau nei tu pakhatin arel chin fighter salai John Hwakin atong pi chu rong ni naka nak awin ane mizan November ni leiriat Myanmar chan siari zan nazi pakwa khan chin fighter thar salai John Hwak chun atong pi nak awin ane tia thayasi Thailand ram Chiang Mai khopia Thailand mi sailap thon moi thaya anthongo si poi thoki sin salai John Hwakin anor ne chi rong ni naka athong thluriai rong khanak anthong peka chun pelo pha in an si to dot daw norolawi an game plan an thling thla kok reituk ve ruanga referee in ring laya akawi athongok tersal chuve ten salai John Hwakin avorlamin athongi asit pe ruanga atong pa sailap chu athlui referee number siartong arang ni naka chun sailapin arun nor thoki John Hwakin counter attacking araklek John Hwakin anga tamson hrim atong pai arun nor zonga salai John Hwakin arak dom sawi khirphain a oma khukin aso bet sailap chu thodinga non lawi
chutin referee in salai John Huak chu technical nak awin ne nak apechi salai John Huak hi professional ngai chun alekri launan amateurin tuitum hi avoinga thongnak asi avoinga ten nak out hlirin ne nak achau tuitum an thongok lana hin moi tha hi thakat tha fang arak zirman nan kesit khirisit le kutleke combination pol roi khomin athiam thil aswa vaw theisi kan thu thang achem tiang in ngai sakruwa kan lung oi nanza ten sun tha mang thau lo